Осмотр болуп атат, текшерүү аттарын жана курамды текшерип атышат. Соколок командасы менен Ош шаарынын Каракылжа районунун биринчи курамы Кыргызстан Соколок деген. Oyun учурашуу менен башталат. Каракылжа биринчи состав. Жана ошондой эле Соколок. Соколоктун эмесин албадым, составын. Каракылжанын составын айтып берем. Бексултан уулу Нурастан Тигр, Эшембаев Жаныш Танка, Мамарасул уулу Жаныш Байтору, Мамат Муса уулу Мукул Миллион, Замирбек уулу Улук Жиган, Райымбек уулу Алтынбек Месси, Сагынали уулу Сабыр Хабиб, Икрам уулу Динмухамед Гүлсара, Медер уулу Элдияр Бойко, Аматов Бекназар Сусамыр, Сапарбаев Шуңкар Бүркүт, Алтынбек уулу Алишер Шамал. Ошондой курам менен Канбеков Улам Лагуары менен 4-чү номер Шерматов Марат Байторунун 3-чү номери Сапаралы Бакып Парзан менен 4-чү номер Ажжапаралы Өртабылды Тайсон менен Танка дейт. Алматов Өржүлүк Төртөрү Туратов Төлчүлүк Сында Төлөбайылы Жүме Баварит Жануылы Бөкбөлөк Лазер Ажжапаров Жарлам Ажжал Абдуллаевлы Ойламан Нөрс Анарбаев Абдылбек Хизил деген ат менен. Oyun көрсөткүлө эки команда тең мыкты. Ортодо Калыс Абдулбаев Жылгалы. Yukarıdan cebekçisi Taygat tribunaya gelektensin çakarı geçer. Taygat Ortadoğu Kalış Çiğalata oyun başladı. 4-cü номер Mehmet Musa ile Musa Milyon 5-cü номерде Замирбек уулу Жиган Мамаевич Сөртөн 6-cı номерде Райымбек уулу Алтынбек Нерси 7-cü номерде Сагынали уулу Сабырбек Хабиб менен университетте 1-cü номерде Икрам уулу Динмухамед Гүлсары. Жана Шамаллы сразу алды. Алишер бил. Шамалда кез. Алтынбек уулу. Каракылжа командасынан Алишер, Алтынбек уулу Алишер 12-cü номер. О, секирийди окшойт ат. Ордо мына улагы. Таныштырууну аяктап, вакыты кызыктыр айнады. 9-cü номер. Аламан чыгарды жибешол. Анын 10-cü номерде Аматов Бексултан Сусамыр 11-cü номер Сапарбаев Шуңкар Бүркүт менен ойношот. Акыркысын айт. Алтынбек. 10-cü номер Алтынбек уулу Алишер Шамал менен ойношот. Шамал дагы эле Шамал. Чото Шамал. Яле болуп атат. Ачыкса тастап койду. Ошо тура кылат да. Шанс бар. Şans var. Şamal aydaş gerek. Şamal, sizde Şamal durmuyor. Bunlar ne öte öyle. Ulağala öğretken. Sögün oda. Oo. Azama. Öte, muhtalı olacak. Out.
Karagılca bir komandası Alemi Sarvut Arazın Aravan komandasından gelgen Sokolok komandası. Aravanın Sokolok komandası ken. Ortada oyun 10. nomerde Karagılca komandasından Ağlatır Beknazar Susamır Bunların bilen oyundur tuttu. Aravan Sokolok komandasından Он шамал. Жасусамыр бұл. Жинде бұл. Қарағылжадан номер әдім бе? Ешкімге көреді. Аз көрөз да. Екі жақтан теңген, не бола? Ана. Алды же. Айда. Ана. Басқаның. Басқаның сен дес. Айдачы. Бекназар. Қарағылжа бірінші күн. Азамат. Аутқа шығар. Йолла. Йой. Нұрастар. Сашникта бұл. Бекназар Сусамыр менен ортодо 10-чу катардагы сан менен. Гачы бир. Шашпай. Öksürük gösterdirgenken Avutқа çıkmayla çıkın, ayda. Sürdürüp taşlar. Saçtası mıktı gene ha? Düşürüyor hazır. Düşürüyor. Öte katı kötü atmayı. Fiyaka salbay ta? Tağızan tegiren. Avutқа çıkmay tegiren. Vurun. Ana saçta. Evet, sıcağım hızlı çuval bunları görset de gelse görsetler mi mayli? Görsetpeyim. Ötkende hem şuradan hızlı çuval olganda. İçer jiroklu tatlıganda söyleşkemiz. Karagılca komandası Davulda Alemi Sokolok komandası ötü kurt minüzü Aldıkça Sokolok. Kayradan Davulda Sağınbek. Attın cindiliğin qara. Saçta жоқ болды атта. Тоспай атчат. Saldı o. Saldı o lan. Saldık. O 4 gördü. Karagılca komandasından 4-cü nomerde Mamadımızda oldu Mutu Milyon degen at menen özünün takımına Salış gerek. Жоқ мұқыда. Karagılca bir komandasından Ana jığılayındı. Anlıca Habib degen at kaşığı turgen eken Habib Ana Habib. Кеткенін қара, Eşi qoz. Ayda çirkin. Hiç çirkin. Yıkılanlar da sonra da. Kaldırmamızı Sabırbek Sabırbek. Ana. Ayda salsın yere salsın. Davul Garası'da Özünün sürbileştir kaygazanına gösteriyana kayra özünün kaygazanına çıkıp oyun akılısın garat öne gösterin önde kavlat versin küçük sayıldılar Kayradan kayra çıktı öne gösterin yollarını açıp veriştiler Ana birinci, ikinci saç nege? Ketip kaldı mı? Екі bir adamda жүреді да. Тоспай бұл. Бөліп мына. Avutқа getirdi. Ойбай, защита күшті кәне.
Kaçay! Kirbe narı. Tavradan boştudu, Beknazar Kız ketdi. Alem Çakılak komandasından Katar Mehmet'i görünmöy degen getiretler. Beknazar hakkını aldı. Beknazar'dı bileslerimi. Bilegi düştü. Yoğun bilek kolvanlardan. Beknazar, oğuz çağırıva çırağı, yoğun etmişlerine öper kırığı giden süratıyla. Hareket kılamıyor. Sağ ol. Судья kaç! Onu ortadan ulakta alganının müşbikti bilen söz özbek öğrenmez. Ortadan ulakta alganının Raşkutlar yolda kahlatırız. Oşuğa Sağ ol. ödülgetiz deriz. Angusa, açkı, damları, doktu. Ey. Salın. Bir salım salış kıyım oldu. Ne oldu? Ne oldu? Salın. Saçta min kendi. Örgünün önünde cihitler. Oşuğa mümkünçülükten çalıştırıyor. Karapka kılıp barış gerek. Beknazar aşırıp beriş gerek. Avut ya. Avut. Out. Hocam karası gelirken sekinliği yapıştı. Kara olacak tutken neyine? Karasının oyun başında sekin yapıştı. Tamam mı? Beknazar aldı. Hayradan ortada ilk oyuncu Karagülce'den Almatov Beknazar İstanbul'da Aravan'da Oğleli bölümde yeter. Aravan Sokolok deyin komanda. Karagılcan'ın sborunu yine. Karagülce Şavul'da Durduruş, çok kıl oşunday ortağını. yani Beknazar ortadan tüzgül alıcı olsa Eko salçı. Sağ ol. Ha aldı. Nurastan Beksultanoğlu ulaktı. birinci numerdeki Nurastan'la öptürtürgen eken Salçı! Kırabal salganda Yey! Karagılca birinci komandası birinci salını saldı. 8'de İkramoğlu Dino Muhammed. Dimo saldı o. Dimo. salındı Gelecek komandasında oynayan. Dimo Azamat. Mıhtı salım. Birini öyle sevindi birinci time. Çürkçatat. Öte kıyım oldu bir açko salış Karagılca. Oradan ortankı bölgeden orun aldı. Ya. Azamat. Nekinci. Altın bey. Endişer. Sürdürgün. Sözünde yek zamandan sen balları düştüyken engen жағынандағы тау-жағы, қорғау-жағы Minim aldı bu. Vuruş gitti biri. belgilenген уақытта улақ көтеріліп өтсе, ортаңғы киімден кетмейді деп
Ya onday болбойт да. Просто мына oyun жүрүшпөйт атты. Каралжан oyunu. Берке заштан ат коёт. Saçtan katı koyuyor. Mıhtı. Oyunlar geç giret. Kayradan ortada жетмейді. Kanalga alıp oyunlar sırkaların gruppalarga jönötkülü. Azamat Beknazar. 6-cı номер görüşü bulacakta. Erkigit sen soramaya. Sokolok'un nomerleri kiçinekey yazılıp. Beknazar'ın takımındayla Altkayda var, Narayda. Beknazar yönetmenlerle Habib Baktiyar'ın çayır yasadı. Habib. Кульминацияда каттауына интрига. 7-ci номердегі Сағыналы ұлы Сабыр Хабиб менен. Сабыр. Сағыналы ұлы Сабыр Хабиб атту. Аты менен салды Азамат. Ошентип Соколок менен. Түзүгө команда. Башталды. Биринчи таймдын экинчи жарым бөлүгү. Сүр. Тиму канча менен жүрөт? Тимухаммед 8 эмес. 8. Алды да. Алды Тима. Тима Золотой менен болуш керек. Азамат Тиму. Кулсары. Айтачы Тиму бир. Шакады баласы. Икрам экан болот. Тайгазан Соколок командасынын Тайгазан жанында топ болуп атат. Улак жерде. Азамат 12-де Алишер Шамал менен Алишер көтөрүп атат. Өтө мыкты команда экен дагы Соколоктагычы. Сачтасы мыкты болуп атат. Ortağa koş gerek. Vakit bitti. Kayradan ortada жетmeyecek. Habib mi? Beknazar ortada. Karagülde komandasından Sultanır menen Beknazar Sultanır menen oyun görüştüler. Sokolok komandasından Nomeri bölümdeydiler. Ay avutqa. Oldu vaqt joyimi. Ortada жетmeyecek. Amatov Beknazar Sultanır menen Alemi Aravan rayonu Sokolok komandasından birinci Tatarkan nömerine Paniyegul ulan Yaguar'ın. Beknazar takımda bastı. Alem otellerimizde yönetmenleri dayanır bu süreç. Kim? Altınbek. Rayonunda dolu Altıza Mesjahtar'ın akmenen sayıcatörü Nemeden çavat ataşayt ile bu. Altıza Bir mırza. Gözde'den başlatına жетeyici bu aldıda ulaştır görgüzet. Taşadı. Andıça Ötketti. Ay. Kettik bana ya. Görüyorsun mu? Ulaştır böyle Altıkan takımındayken Altınbek, Rayındaki oldu Altınbek. Kaldı. Andıça ortada o kalbin üstlerine canlı kalgan mezgil.
Бирөөнү удаление кылтат. Эмне болду? Калыс чечим көрсөтөт. Алтынбек удаление берди. Карагулжа командасынан алтын бөкө 2 минутталык убакыт удаление берген экен. Eski minutadan артыгыраак убакыт калды. 2 минутка жетпеген убакыт калды. Таластар келмedi. Карагулжа bir командасы bir oyuncuga al oyun көрсөтүүдө. Нөбөрлөк өлі Эндияр Өлка менен. Бойка дейбил? Бойко. Элдияр ким? Өлка менен чабуулду уюштурууда. Бойка. Programmamı ulaştığına yaktadı, oyunla girersen var. Çirkin. Sokolak davay. Avutqa sürüp salgışı. Taşladı, молодец. Ha? Sürüp? Oyunun ayaklaşına 30 sekunda kaldı. 2-0 esebinde. Birinci time ayaktap çatat. Yirmi sekunda. On sekunda. 5, 4, 3, 2, 1. Birinci time büttü. 1-0, 2-0 esebinde Karagulca komandası aldı da. İkinci time başlandı. Karagulca. Sokolok Sekelak деген komanda. Aravan rayonundan çıkan komanda. O, Alişer Ayda. Bir toxtab aldı. 12 nomerde Bir yaka sal, nabrot. yerden engen eken. Outqa çekit. Көрмөктү аутка чыгарды. At ketetken жеңил экен, а? Alişer'in adı Şamal da. Şamal, Alişer. Şamal деген аты екен. Жана кичинекей бул жарабайт деп аттык эле. Көрсө учат экен бул. Адашып калыппыз кечирип коесуздар. Кайрадан ортодо Çekmecekti Beknazar menen. Karagulca bir komandasынан Алматов, Бекназар, Сусамыр аттуу ырмагы менен чыккан экен. Араван районунан Соколов командасы номер бөлүгүндө жатат.
Aydaş керек. Bay Mırza görüp atasınmı? Көріп атса Şunu aşırış керек та. Замат. Мына. Тоғыз голдардың бири. Сауырбек Азамат Беймырза. Айыл өкмөтүнүн оюнчусу. Habib Attar hurmatmenен 3-cü goldu yarattı. 3-cü açkonu yarattı oturup 3-cü tayımdın 7-cü minutasında. Tüpsüz var atıyor. 3-cü goldu Сауырбек. Азамат Сауырбек ишти кылды мач. Таймаза алынша тайм алды. Кайрадан бас текке улап ташталды. Дөнчү классына, я. Бакой kaç. Азамат коргонулар мыкты. Ya Messi. Карагылжаны bir тартып коем мына. Карагылжанын көрмөндөрүн. Төртнөл. Açkonu jaratып отурат. Карагылжа командасы алдыда. Ал эми Аран районунун Сакылет командасы артынан жетебиз деген үмүт менен аракет кылууда. Кызыктырып атат. Азамат, бирок зашта күчтүү болуп атат Соколовдочу. Зашта күчтүү экен. Аттары сылау бейрак экен. Бирок зашта күчтүү экен. Ортонун атын ачар экен да. Ортодо оюн жүрүп жатат. Карагылжа курамасы жана Соколов курамасы. Сал. Бекназар ортодо экен. Аматов Бекназар 10-катардагы саны менен Тигр менен чыккан экен. Азамат шамал алды Алишер. 12-ci номерде Алтынбек уулу Алишер шамал менен жерден энгизилген. Алдырды. Салбай десең, э? Ne salma Азамат коргону мыкты, өзү улакты кармай албай калды бирок. Тайында аягына чыкпай калды. Betimen düşüp kaldı ha. Азырбы? Жок, белмен катышып калды. Ана. Beyli kayılıp kaldı bu. Белмен катышып калды. Өтө катуу болуп атат ойуну. Удаление болот окшойт азыр. Удаление. Ана. Ортон калктын чечими менен Соколов командасынан бир оюнчусу жазамамыда 2 минут алып. Такымдан башталат улак. Эсеп сандары 4-0, э? Жерден башталды. Азырынча Соколов командасы бир оюнчуга аз оюн жүргүзүүдө. Ушундай да пайдаланыш керек. 4-0. Ооба. Бекназар. Шумкар ортодо экен. Ортого эңкейбей жатты. Негидир. Карагылжа Соколов командасынын ортосу
ortasındagi oyun 2-nji taýymdan 7-nji minutlaryna baratgan mezgil. Kayradan ortada jetmejek. Karabulcan men nokat salış kerek. Eko bir-birine yomon bağ eken emas. İki çift komanda bir-birine yomon son bolasınlar emas. Jazamanmada wagtyň bitdi, gireersen bolat. Onların yomon çirek ne bunlar. Bunlar ministri zatta bolğandan beri çek. Bağış sağlıktan nokattan biliyorsun. Karasuga birincisine şans var. Kayradan ortada jetmejek. Husamur menen Alisher düşken eken ortaga. Vaktiler ortadan vaktiga da çıksa. Ortadan götürüp böyle özün saygazan maylanı. Kayradan savunga çıkan mevcut Sokolov komandası. Sokolov komandası savunma uyuşturuda. Ular kiyimden sırta çıkılır. Sıkıştırılırken oyun üstündeken Harvanlarından Sokolov komandası Kayradan çavlu uyuşturuda. Altı yok duruyor. Var hatta. Beşiktaş kurduğu ne kadar çok Sokolov komandası yönetmesini ötürürken Dragoşen'de çavlu uyuşturuda. Çavlu ayağına çeyin yürü taraftarı coştu. Can da dizim. Cevap yok mu? Adaş kaldı ama. İkinci taýymdan 10-nji minutlary ötdi. Sokolov komandası savunma da taqdili. Özlerin tarafından bir ayıkta geçti. Karabulca komandası salganda mümkünçülük veriyorlar. Sokolov komandası çayında. Sancar, ne kadar yolla da toz kaldın abi. Ulangi gol görsötücü komanda Asmatrova oluyor. Karası bir komandası geldi. Azamatsızlar. Alın üçüncü komandanı Kutotaz. Jaşkıç komandası. Jaşkıç komandası da gelecek Asmatrova.
Karagülce Sokolov komandasının ortasındaki dostluğun Bana aytgandayla ortadagi alçıklı oyun büt-bütüş bolmay. Sağ olun olsun. Ortada alçıkkanamadan önümüzdüklerini ötkörüş gerek. Karagülce komandasından Ahmatov, Beknazar, Susamar atışını algılamak mümkün eken. Nazar'ın takımında Bulatı Sokolov komandasının oyuncuculuğu aldı. Anlamları çayın uyuşturamayı yok. Bulat verdi. Siz gerek lan tamam. Kaptan Mevlüvası Ümit birden götür olğan eken özünün hüren atlarıgındarımenен çayılga yaratab Top. Жақындап қойды. Ayağına çıkmadı. Em салыш керек, а? Пешіне өлі болады, салса. Жақсапарды өрі. Атты бүйтіп қойды. Салды! Пешіне өлі. 5-0. Üçüncü Katar Menordagi Mağastar Ölüsanı Baltoru özünün argımanı menen salın jarattı. Esep sanları 5-0. Alene Yakıp Türkmenistan'ın ayaktaşına 3 minutadan azırak vakit kaldı. Ұқсаспайды анда, жауап. Ал қармалбайды аданшы. Саған сөйлеп қой. Чапқан өсін білемін. Ей! Чыртат қо. Онеге жақсапты бар атасы. Неше? Бұл Uzandır menen çayılga çıktı. Adamın Beknazar'da ötörüp verdi. Çok. Verdi. Sokolov komandası öte kışı sorganlığında özünün sözün haklarına sorganlığında Ayaktaşına vurmak sekund 20 секунд. Бүтті же. 5-0 есебінде. Қарағылжа бек команда. 10 sekund tuvaktaydı. Ortalığı giriyle süsleyse 10 oyuncudan verir. 5, 4, 3, 2, 5-0 есебінде Қарағылжа бек командасы жеңіске жетті. bir komandası мен Араланда Sokolov komandasının ortasında oyun жүріп 5-0 esebinde oyun ayaktады. Жеңіске Қарағылжа bir komandası. Rahmat, жақсы ойын көрсеттіңіздер. Oyun manayın көтеріп, жақсылықтарын ұсыныңыздар. Orta oyunculara da üzgünüm. Karagülce bir komandasının жетекçisi Bayastan.
Aras'tan Mazamat ilk oyunda oynadı.